At tuyen, to'y kabarbaro nga programa, abay sana ilokado drama nga makaipahay diragsak, ken liwliwa kabayata rigiting kay paragtar trabaho, wenno padagina na. Kuyo ganda karod, gagayem ko dita taintay dinggen, dahito pakasaritaan, kibida tayo ani. Pepita. Tati kung gunam loko. Ti amom, malanak kiti dahit haba anak. Dahit lang amin ti magsarsara kiting iwat mo. Dahit tati pagaliston loko. Sino ti kasarsaritam ka mo tao? Ay. Siksika lang, itoy. Imawag nga ron ni Ampyong. Ngamin, inton umay abulan pa'y lagayam ti kasangay, tinapanandaan nakaisongsungan na. Pugtwak na apay ka mo tao. Oh. Nakita na nga ta, nagbali ti profile day chay. Katam mo damatan nga kasangay. Kasya nga ron. Ang mga no dalang ng loko kadakwada kat namati damatan. Namin ano na paspasamak kanyak ti kasta ka mo tao. Gaputa jak kayat ti mang pamain. Nagkasangay ang adi na oras. Uray pansit kin tinapay lang tinay pasangay. Isa na balikin ka Tasan ka may ibusan ni ti kwarta, Pipita? Saan nga ti dayta? Nadalakit di maira na maipasangaw. Saan adakas? At adamat grasya, sumrakan ka no naparabor kay ti pada matao. Uwan matak. Kasi ti dayta. Ang mga no marapait igin siya manan ti mga awagin ka. Yak mo na kin numero iti daytoy. Kasaritak man langay. Hello? Si Kamat Gayam. Siyempre, malipatan ka kadimat. Malakit kamat Warta? Umutang ka? Sige nga rod kita. Sige, makamuka. Bye. Hay. Narigat na talagang tibiyak ka mo tao? Nimin amin tibagas, sardinas. Kan amin nagagatangan. Di ba yung manaya si daan dagiti pusa tinagyan ti may salatan or arigay. Ay. Na yan ti kastay ka mo tao. Naglukon da ito apita. Inuray na pailangag pong tutak. Anong ngamin ni Pitag? Agsangsangit ang nagtampong. Anya? Agtalawan ni Pita? Ay, asinong to nga rod ti agluto? Saan lang agluto ti trabaho ti katulong? Trabaho da amin. Agdalos, aglaba, agugas kadagiti nanganam. Numuna tano adda ka dito'y balayket. Maminlimawin no, mamininom ka amangan. Nagimasmot ngamin ti mangan, mami. Gapoy ti kinalaing ko amangan. Adon ti binugbog ko. Baboy kun kunadakit din kanyak. No apay ngamin na binirngasan dakit ti buboy. Sigurado man nga ruden nga taimawag kinigorgon nyo. Kanayon apagsakitan ti ulo na. Alaka lang ti solusyon na dayta, mami. Ay, ilo katandag man pa iti may sa adilata. Hindi, jak pa'y nabsog. Agluto kayo pa itin na poy. Ay, naglaing kakit ngaminan amangan. Kita tabuksit mo. Tibuksit ko man ang tinakita yaw. Malagip ko lang arod ni Alma. Di nakano kayat. Tadyak maitalunan ti bagik. Ay, at saan mo't ada tayo tagtaltalon iti daga tayo. Nagloko lagit din ni Boboy. Uray tawon sabsabali, kumpadre. Ada? Agensima? Patarimaan ko lang ang tikot si anak mo. Saan ba't ngayon ranta ti anak ko? Sige, kumpadre. Umayak to di tahin ton bigat. Ada ka di pa ibagam? Gorgonyo. Wan gayam. At dahil sagot na kanyang arak. Dahil paboritong arak na jay. Hela. Naglokon. Di pa'y nagbakada ni Dabnan. Ay. Daya anak mo. At ka naman ang binugbog na. Anya? Katno na tong parna kano ti kotse ti balasang ni Kumbadri Sabas.
May isa pa ya problema. Pumanaw ka nun ni Pitang. Oh, di awan doon ti katulong sayo. Di ko madayi dakkel at kang agap-apon dita sa lamagi ti mapabanaw. Salbag. Bayab da kasaritak man ni Buboy. Di man na malaglagip kon. Agraman ka. Saan ko ngayon gagara nasagit ti kotse ni Tamme? Gungguna na Nagsupladan tumot ngamin. Unam no nakapimpintas. Kayong ingas namot nga ron ti pisi abulan. Oy, awam. Kadno kayat mon sa nga asawaan, loko. Pagan nagkutong. Na. Lalat nan sa lang ti kimpat iti babasit ato lang na. Ni Alma ti kahit kong asawaan. Kanya, kadno naguyong ti amana. Sa natang sitmat ni Alma. Ay basta, iso ti kahit kong asawaan. Kasano nga gasawa kayo, kadi ka pa'y mod nakaturbo si di panagadal mo. Maron tindrugi makurso, Buboy. No sandak akayat nga iasawa. Bugbog kaming agar-aram kin ni Alma. Nung muna, tasal na kasungsung-batan ni Major. Mabalin nga ta kaguran nagpailaang. Sa kalbasan na, impang tani Buboy, ngad ado pa ti bugbugin na no saan na maaram when numaasawa ni Alma. Salbag. O anya, nakaawag ka ni iti katulong akasukat ni Pitang. Talaga asaan ang nagpaigawid. Nakipagpaka si kakumabay lang at di pumanaw. Aging kay tawat ti maala kasukat na. Pambarakon ti agpakpakaasikan kwa na. Tupay. Ambo manariga ti mangalay ti katulong. Sa agkid daw itinangat nga to asweldo. Aging galaang iti 5,000 ti kabaalak nga ipasweldo ken kwa na. Anya pa'y laang ti sapulan na. Libre amin. Mamitlo amangan. Ken mamindwa nga agmerienda iti agmalab. Aguray ka man. Matiktikawak lang arudan. Adyak mawagan ni Major. Sana sweldo ti problema kinipitang. Sana ya. Talaga asaan? No di ka ti double trouble aputot mo ti aking basol. Asaanin nga agpabatubat ni Pitang nga pumanaw. Kakiwat mo. Amangan numanggag na ka ni Buboy. Kaguran na ka amadilao ti kinalukmag na. Sino ang Major taw awagam? Katulong ti masapul ta. Saan a soldado wenno pulis? Wenno major problem? Major subject. Gorgonyo. Sika ti mangtiktikaw kanya. Ni Major Rasos. Yaman ni Alma pagduyusan launay ti anak mo ti magbagak. Kasano ang nagbalin a Major Dayjay? Nagsoldado ude. Ngem nagikat adagos tamabuteng amapan makigubat ijay Mindanao. Nagkandidato a kapitan. Ngem namitlo a naabak. Iso nga ron a Major ti awag na kengwana. Baliwak to nga awagan. Wino inaktulangan iji balay da. Amok no anya ti pagkapsutan Dayjay. Ati anak mo kaya main na. Ay, tsaka mo. Napanmangatan kadagiti barkada na. Ti problema pangalaam ti isukat mo kinipitang. Saan amabalin nga agbayag nga awan katulong tayo? Sa anak amapnag iti taray ti kutsik. Masapol ang masukatanan. Agpagatangag to kini daddy. Hindi ako mauawag iti cellphone ko. Ni mami mat. Ano nga tati bagana? Gayam. Nalipatak ti dimawat iti kortana. Hello? Mami. Sa dino ti ayan mo, Boboy. Rimwar ka man na di nagpakada. Ada kiti unag ti kotsek. Napaggas ti panagmaneho kiti agrereng ti cellphone ko. Insardang ko pa'y laang. Naimbaga, tawad na ira na asumarsarunukan ka. Awan mo't, mami. Papanam nga rodita. Mapanak ko makadagi ti barkada. Nalipatak ti dimawat iti kwarta kada kayo. Iso nga, agsubliak mo't lang dita. No agsubli ka ditoy, saan ka na makarwarpay?
Agtuloy ak lang arudan di papanak. Ito po. Pawilan nakit din arumar ni mami. Jak paikit din agaw awid Kunak manoy nawagam ni Boboy. Rumbar kan samat. Agsubli ko makano, ta dumawat iti kwarta. Ngam gaputay baga kasaanan amakarwar no agsubli dito'y balay. Inindap na matan di salpon na. Kat pabanam nga rod, Konstansya. Hingga ka di manan itayan di anak mo. Amok, amapan kadagiti barkada na. Agiinom damanan. Talagang awanan, nasaya at apagturungan di anak mo, Konstansya. Talaga nga awan turong tibiyag na. Agpadataan na katurpos iti kolehyo. Ngam ni Buboy, pasig aruge. Makas asawan sabay ka din. Namnamaam nga damangayat ken kwa na. Ay niya ti amok, nakat papanam nga rod. Palakunak, awan tinamnamaag ken ka. Iso amapanak iti may sa agayam ko. Tagdamagak no adam mo na apangalaan iti katulong. Paypay lang agbusbusinak. Awan na uray ko amang ilukat itigit. Talagang sa api manawan ni Manang Pitang Awan nga rudan katulong mi Asino pa'y nga rod ti agluto kan agdalos iti kwarto. Dadadi kan mami. Ang mga no dati iti opisina na. Awagat ni mami. Kumlaw di ka no nagturpos iti education. Saan namot napadpadasan iti nang isuro? Teta, nagre-ring ti cellphone na. Salbag. Anak mo ta sungsong bata na. Sapay mabisiinak launa yan. Ito, yan di magbagan ni Kamutang Gracia. Hello, ma'am? Ay, naimbag na oras siya. Kasta ka de? Mabalin itong bigatan nagbayak, ma'am? Sige, ma'am. Ay, kunaklano soldado tayo agbalin niya ama. Pimanaw gayam ti katulong da. Sige, ma'am. Bye. Bakit nga tarunay ti katulong da? Saan da asanay? Ngawan katulong da? Kaslapi may suda di na ibagak kang kapipita. Ano na parabor ka iti pada matao? Ado ti dumteng agrasya king ka? Naimbag ta na panunot ko amay mayat. No, ado ti tawa ti balay ko. Tapno na lawlawa ti pagsurkan ti grasya. Day talang, taing ka man nagkatulong. Kanayon man na nakarikap dagiti tawa ti balay mo. Uray, tamasansan mo't nga umyan ka dito ti balay ko. Ilukat ko no kwa, tapos di da mapagbidutan abalay ti man namay. Mamati ka matitiday ta? Okay, kanong nga ti panaglas mo? Intun rabi no bigat. Rabi imanay? Wen, pimanong ka nung amin ti katulong ti agbalin nga amok. Kat saan da makahanos nawan katulong da? Ay, bak nang da nga taunay Sanda ka ba lang tagtagi balay? Unya ta Makumikom da nga tayo tinegosyo kung kwartada. Wino, nauyong da. Iso asa na malusan nagiti katulong da. Dahito yung mati pagmayatan na. Tawanan ni Manang Pitang, mami. Kanayon naimas ti sidak. No siya klaon. Yak maanusan akanayin at ito'y restaurant ti panganak. Apay nga roda kanayon kayo makidaya no dagawes. Pasare agiyawid kayo no kwa itilitson. Ne, saan anagga po iti pasken dagijay, Boboy? Ginatang ko iti aglet-lechon. Kinantyawan nak ni Ricky. Nakita na kayo kano anang isupot iti igado kun litson. Saan kayo pa'y kano anapnag?
Nangala kayo pa iti barbecue. Anya? Ay, naglukon da jay arike. Saan ka nakatupal? Uray pang pangas na akabagyan na tisigod a diputado kan adda ka no ninong na general. Dinanog ko na, aging gay dinawanan puot. Ay na, tila pa kay sarsara ka. Di ka man laagputan. May samot lang ti kabutong ko, mami. Babae. Diyak kayat ti mabastad. Iso akasarita ni daddy ti ama ni Alma, ta asawa akon. Nairemedyo ko na maaddan tayo iti katulong, Gorgonyo. Sukunan tanto, inton sumarunungal daw. Oh, apay asukunan na bailan. Apay, naggapuan na ya. Apay, tagabambanday. Ang mga numayawan. Nagalas da ita pa nagsasaok. Kasla di ka nagubin iti arsanadan ti bantay. Ay, ipalagi mo pa iladay na. Sugador ngamin day di amak. Nalako na ti balay mi. Iso anagyang kami iti balay day di lulak. Day di lulam, anak dinamag amang kukulam ka na. Nadula unay ti malaglagip mo. Wanggayam, saan ko amasango ti mangkuyog ka? At dababanak iti day tangal daw. Kasano nga ruten day to'y? Amok ti agmaneho ngam, ang nervyusak. Kasaritak ni Boboy, tay so ti agmaneho. Uray ta nagsarding meten, anagadal. Nagsarding man yung tibos sa nagluganak. Anya nga taturasan? Ay, pasado, alas 4 kaya may taksapan. Managkapila unay, dagiti driver kan konduktor. Namin, ano nga nagsardin da? Nagkinat pa higit hindi, boss. Ay, natumpuak sa mo titay daan, boss. Anya ka di nga oras tinagtulagan nyo iti dayjay agbali na katulong tayo, mami. Danda ni alas 9. Awan pa'y. Ti sekretarya ti agency tinakitulag ken ko ana. Tigod ka no, nga awan pa'y alas 6 no makasangpet. Kat awan pa'y mat. Ang mga no nagbabawi. Baka no nagsina da, itinobyo na. Saan mat nga taaday tatirason? Mabisinak paikit din, mami. Agawid tayo langan. Naisan ah. Narigat ti awan katulong na. Aganos kabiitan. Narigat ti awan katulong na. Oo, Araki. Di na nga tanalipatan ti panang bugbog ko kinkwana. Hello? Anya? Nakitam ni Alma nga dakadwana? Gwapo, ngamlakayan? Langan na tibak na? Ay, sana mabalinda ito eh. Talaga amang bugbugak manan. Anya amang bugbugak manan ti bagbagang boboy. Nalipatam san nga daka dito'y opisina ti Marapait Agency. Sige. Nastapay nga rod. Bye. Saan ko amalipatan, mami? Talaga panawan kayo? Agtugaw kalaang. Dakayat ama isarsarak ka. May sapay dito katulong asukunan tayo. Agpa-importante kit din. Aganos ta kumapay nga aguray. Uray apagbiit laang buboy. Diyak pa'y napadasan titimong pa iti babae, mami. Itapay laang nga ta. Ay, anya kalakit din. Uray sa dino ti ayan mo. Saan mo amasaragan tingiwat mo? Oh, wow. Chika, babe. Anya chika, babe. Kitaan nyo ti simrek anapintas a babae, mami. Agkabkabagida kin ni Alma. Ure asino kadakwadan kin ni Alma ti maasawa. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya ti bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Si kagayam, tagbali na katulong mi. Itay-pay nga urayan da ka. Pasensya kayo lang kuman, madam. Nadadaelan kami tinagluganak ka, boss. Katulong matlagayam. Unak no chika, babe. Napintas mo't kit de. Ay, Pipita ka yung tinagan ko. Sinupladaan na kit din.
Di ta ka man langan. Cesar, saan kayo sinupladaan? Inyam amok lang tibagay. Nagbayag kalakit di ngaminan. Natadaan tinagluganam. Di ka pala naglugan iti sa bali. Nagtaksi ka ko ma. Awan utak mo. Panawan kayo man langan. Ay, Buboy! Agsupli ka! Saanan anang italtalag? Tidakas na ita, no ipaypayso na ti agaawitan. Buboy, ti umawawag. Hello. Basol mo tayo daddy. Inasawadan ni Alma. Anya nga nasawa ti magbagam. Inawagan nak ni Ricky. Nakita na kanunga takadwana. Lakay. Baknang, gwapo. Nagkadwa naman wakayam. No nakita ko man ni Ricky asim regday di hotel dagas ko man. Agam mabit lang. Di mat ni Ricky day di binugbog mo. Man daddy, agalwad ti loko. No agsal sa lawaso, bugbogak manan. Pagdaraag tingiwat na. Anya kalakit rin. Apay pagdaraan ako na mo. Tao na jay. Sana baboy. Pagdaraan. Anya ti ko na yun, daddy. Ay, makapawan ganas kayo umat. Sabal ginagawa dam. San aya na pandasino kon tagbalin na katulong dayo? Awan matan ti kotse ditoy. Ay, impay-payson samot ni Boboy tinagawig. Anya nga mo din ti pagluganan tayo agawid, madam? Kabaalam ka di ti magmagna pipita. Rugyamon ti magna. Awagak man ki dinigurgo nyo. No nagawid din ngagpayso ni Boboy. Ang mga no nakadano ng ijay balay. Uno nagdiretso anapan na binugbog ti lakay a kinakuyog ka no ni Alma. Konstansya, mailiw ka ka din ta nakawag ka. Nakadanon kayo kaya man. Adda kami paila dito ruwarte opisina ti Marapait Agency. No saan ko nagbayag da ito'y akatulo? Saan na kami pinanawan ni Boboy? Anya? Pinanawan na kayo? Naglokon. Anya nga rin ti pagluganan niyo? O anya, sukunan na kami. Darasam! Nakasangpet tayon dito balay, mami. Talaga nabsugak. Ado man una yung tinakan ko ngamin. Ay na, pinagnervyos nak iti day nga inaramid mo, Boboy. Kunak no talaga pinanawan na kamin kani Pipita. Nakabaybayag tumot ngamin day ta Pipita. Abisina kon. Guyudo mon ti maletam, ta itulnog kan itegbalin a kwartom, tapno makaina na kamot tan Pipita. Sigurado anabannog ka nagbiyahe. Ngamintod bigat, talaga nga ipaypay sumon dagtrabaho. Well, madam. Sigurado anabannog day ta, mami. Nasakit lakit diti bagbagina. Aglalo no saan nakaturog. Talaga sa anak unay nakaturog. Pulso-pulsot ti turog ko, tagsardan tinaglugana. Nakabumbon tugpay. Managkape ngamin ti konduktor kan driver. Sinublatam ko man nagmaneho dayjay driver Pipita. Manang Pipita ko na. Saan mo abirbir nga saan? Taadayon nga inaunangam sika. Mamangan no panunutan na nga awan asin dito'y balay. Talaga matasan tayong agsidsiday ti asin, mami. Di kayat ko asawan. Awan asin ti panakisaritam iti inaunangam sika. Sumrug ako niti kwartok, mami. Iturog ko man. Aywan gaya manang Pipita. Agina na kayo laang. Saan kayo maturog? Sigurado, mabisinak to inton madamdama. Aniyan? No, agtigtig agkapay laang. Amoyo ay agtagtagaino pak. Nga damang kamat kanyak. Makariingak anabannog. Di, mabisinak manan no kwa. Nalabasan nga oras ti pan naturog iti ang tao. Kasi nga makaturog at ngay.
Kitim ko lang. Na yung pagkatamay na naan ti apagbit na kiti matak. Malagip ko na siya, buboy. Kasla nagtakal ti problema na itang anak ti amo. Parumpaadon sapay. Napanuinuyan samat kami. Kasla ka na yun na mabisbisin. Umaunak man langan. Amangan no mabisinan nagpaiso. Mamakare. Talaga natulnog kayo akatulong manang Pipita. Saan kayo laan napintas? Nagagat kayo pa'y. Nagkasataklakit din. Naangaw kagayam, Sir Boboy. Apay ko ba nagasat kayo? Ay na, nagkapsot samat ngamin di panagot utak mo. Di mo lang maawatanan. Gapo ta nagagat ka, sana ko na mabisinan. Bispisinan na kakaditisigo na katulong yaw? Tinungpak tupay no pabisinan nak. Kanayo na mabugkawan day kanyak. Nujak magustuhan. Ay, agpong tutak. Dayjay, saan anak anos? Pimanaw. Sige, Boboy. Mangan ka nga ruday. Mabit lang. Apay asi katigumanat amangan. Kitsyak mo't ti mabisin. Agsarsarita tapay lang. Agtrabawak pa'y kumaiti sa malay. Wano, panahon kalatan. Uray ta, indasaran kamutan. Naim-imas nga rod ti panangan ko no da kasarsaritak akas kada kayo anapintas. Kun pizza kun ice cream ti kayat ko. Kasano nga rod tilinuto ka kaninyaw? Naidasar ko pa yan. Madamdaman ton ti cake. Daytoy paborito gaya masidaon daytoy. Mga anak man langon. Ay, kuna yan. Anya nga iti matrabaho. No kasabang pantayak amangan daytoy. Itala makaputak iti kastoy at tao. Ay, nabsugak manan mami. Kahit ko pa iti mangan iti pizza kun ice cream. Ang madamdaman ton. Ha? Nabsukan. Mangan ka pa iti pizza kan ice cream. Amok no anya ti pampanunutan nyo mami. Naimbagtasan aman nalo ni daddy. Tamangan no sanak ko maamay talunan. Mala, mangan kalatan. Mami, tsakit data pa nang kita yung kanya ka. Tao at sana ka baboy. Kagurak, ti mangibaga ababoy ka. Daytoy ti ibagakan ka. Apay, abinutbuteng mo ni Pipita. Amangan no pumanaw adagos. Binutbutong ko ayamot. Kat inistoryam kan kwa na ti pampamayam kinipitang ide. Anya kumamot ti pagbut nga ni manang Pipita. Day talaga, no pagpungpung tutan na. Narabyan kayo matasim mangpot daddy. Kasla saan kayo ang magagaran ang makakita iti baro akatulong tayo. Abay ko maamagagar na. Nasaya tandan. Agyaman na tananusam tinangimaniho kadakwada ken mamim. Sakbay asabali ti mapanunot ko na niya tinakarabyan nyo daddy. Kanya ko manggamin ti panunutam ket nasing petakmat. Ay, daddy. Dayjay nga imbagat kada kayo. Talaga amang bugbugak manan. Saan ko pa yan nakasarita ni Major? Ngam no ni Alma tinawaga kitay. Ninong nakanumot gayam tayo di alakay. Ngam guwapo, kanaglanglang abak nang. Ure man kit dininong na. Ay, Jack kayat aninong na ti karibal ko daddy. No saan ko amasawa ni Alma? Ni manang Pipita langan. Anya? Nagunaglakit din day ta panagsennaay mo gorgonyo. Kasla nakadaktakal ti problema. Wano, ada problema iti negosyo. Ngam saan mo laakayat nga ibaga kanya. Awan problema iti kumpanya. Gaputan na saya at ipanang tartarawidwid ko. Awan mo ti sabaling aramida. Anya nga rod ti problema, katadamatan katulong tayo. Pinagnervyos na klaang ni Buboy. Tiamok kat pinanawan na kami. Talaga kuma, asukunan na kami kinipipita. Saan ngamin na makatututor ni Buboy? Iso aday jay, mabisinan no ka. Kinapod no na konstansya.
Ni Buboy at talaga ti problema. Taapay manan. Mismo ani Alma lang arudan ti nakasarita. Ngimsan lata amapnak ti anak mo. Anak ta, kunam ang mga numangag na kanibuboy kat sa bali ti pagawatan na. Anak mo, kunak ta pinanoy-noyam. Kaya't mun sakit di nga aga pataarabrabi iya, Gorgonyaw. Imbes sa makiaba ka, danggam ti baga Konstansya. Ninong kano ni Alma, di kinakuyog na. Ngamsan pa'y lamapnag. Mabaling kanulat ta nga asawaan ni Ninong na. Api na eban nagpailangan ni Buboy. Di ko marimuara na ti kwarto na. Makikita na mamigat ka da Sir Gorgonyo kan Madam Constancia. Anyamit ka. Kastaman ti kayat ko akatulong manang pipita. No ayaban ka, agtulnog ka dagos. Sumra kayo taday pakitak. Anya na dyan, Sir Buboy? Ay, nagmayatan na denggan. Uray awan pa'y tinaiturpos ko kadagiti na irugig a kurso. Ay, maawagan ak iti sir. Anya ti madlaw mo iti kwartok pipita. Nagsasala na kitipungan niyo, Sir. Uray pa'y piulas ka na pap. Di ka mayaw. Nalunas-lunas sa kasta. Hindi mawatan, Sir. Ay, mayat. Magustok ti imbagam manang pipita. Uray jak amo ti agsala. No makapagsala dagiti pungan ken ulos ko. Inton dalo sam ti kwartok. Makamukan to namang kupin ka dagiti ulos ko. Wan, Sir. Umay kayo waro din mamigat. Ay, nagladawan nga ibagam pipita. Itay pala mabisina. Agan anus ka kan Boboy, pipita. Nalay ngagbaon. Pinanoy-nuyan ngamin ni Konstansya. Ultimo ulas na agad na bayam akupin. Urel na malablabusan ti supod na gitipungan na. Sir, kasta talaga ti anak ti Baknang. At nakatulong na pang namnamanda. Ni Buboy sa tinakaistorya amis mo keng ka. Apagpupungtutan na ni Pitang nini. Isuan na uma. No aramidan ni Buboy de dakin ka. Wakan na. Tasyak di makamo makisaridakan ko na. Sige, Sir. Agyaman na. Amudak na isakit. Agdo mati ugali mi nga agasawa, pipita. Saan ka pa'y amapan agdigos ay, Gorgonyo? Makilugan ako may iti kotsem. Sige nga rodan, pipita. Pipita, umay ka man. Sige, mabangkan, pipita. Ay, may samad na ita Konstansya. Ay, nualan ko na na. Saan makatutor pa'y ure sigundulaan? Mas daw dagiti tawa malabsan mi iti daytoy aluga. Agpapada kami kadagiti barkada kiti motor. Anak ngagpaatiw. Kinsan ang makapagkadkad ni daddy. Taong tan ni mami no kwa. Ne, apa yan? Nagsardeng dagiti barkadak. Agdan sa checkpoint. Anya nga tan so tilak dagiti traffic enforcer. Ket agpakamatak kadakwada. Uray ka. Paberberek anay mbagti motor ko. Bakit anak kay gamit ti pangor? Aray ko! Ay, tiawanan ba'y na bakit? Pinalapan lakit din. Nagpartak pa'y nga rod ti panagpataray ko. Dandaniyak na tulid. Anto mo, awag iti landline. Diyak mamati, asan na pa nakabayad iti internet kat dito ti mayaw-awag. Nagbak lang ti habok. Hello? Parang pipita. Nagpagkalakit din na sumumbat. Ha? Ay ko. Sakit ti bukod ko anang palapal. Yan, ano ka? Ada bakit anang palapal kanya. Dinarog ko di sa baga-bagat. Ada kita dito istasyon ti pulisya. Anya? Imbalod na ka? Ay, sus, apaya siya katiwagan na. Hello, manang pipita. Ada ka pa'y? Ay, wag! Munmun samad tan ti angas mo.
ko ngamin, pampanunutak. At napasol na niya bakit? Napaya pinalapal na ka. Apartakak ka nung arod unay. Talaga dong parang kumatay di abakat. At na nga nawa kanyak. Kaputali na yata nak. Pinugbog ko na. Anya? Kita pa nakiktot ka. Yakit din sa lakniban ti bagay. Yak makatutupal manang pipita. Talaga bumugbugat ng makapungtutak. Uray anya ti katatao na. Lalaki, wenno babae. Ubing man, wenno lakay. Uray kabagyan pa iti mayor, wenno diputado. Talaga naturod ka no kasta. Abay. Agdwa-dwa ka pa ilang iti kinamalalakik? Ang mabitlang. Asla makitungtungtong kailangan kanyak. Abay, di ka matanagan? Ang mabaludak? Saan mo ita kasta? Kahit ko lang amamuan no anyat si bubugalan na pasama. Nung atawa ka man ni dadem. Ano bayam? Siya kung tibangawag ka ni sir. Oops, sakto nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Ano baybay ang taklatan dadi? Jaklakit di kaya't timabalod manan. Naimbag man tamom timabain. Di ka lang amin nakapagtepelan. Kasano nga agtepelak? Dandaniak na disgrasya iti panang palapal day dya bakit? Turpimot day dya kabagyan na. Kanunungan nakit din day dya mauyong a kabagyan na. Napalpala ti dara, Boboy. Adula amin. Kayat ko ti uminom iti danom. Uminom iti dara. Boboy, ag pilosubo ka ba lang? May kagit din. Nagsarita kami kan Hepe. Kasi kadilatan dade? Payabanto ka nun ni Hepe ti kapitan da dya barangay. Tapno mabagbagaan da dya bakit ngagpalapal ka dagi napartak ti panagpataray na motorista. Ngamliklikan nyo ti mapan ka dagi ti barkadam iti da dya lugar. Paikit din ang mabutungak. Maminsan pa yung agpalapal da dya bakit bagkatak sa itapak ko iti waig. Di kagasta-gasta Boboy. Kinadaya waig ijay. Mas dawak man no apay nga darang tay iti da dya lugar. Kat awan ba ti karayan? Nagbayag ka laki din anang nilukat itigig Pipita. Among nga dabasol mo anya. Linukloko nakakatulog. Si kapailaan tinakaaramid itikas day kanya. Saan ko maawatan di magpagayo, madam? Aging kukuna kapailaan. Kaya't mo, tatong-paan ka. Madam, sa dino ka din estasyon ti pulisya tinapanan niyaw? Putot ti kabalyo abaagay. Salpagkalaklakayan. Dandani naklangaruden dinong par. Nagbusi na kapay itinapigsa. Muray akla nagkulagtit iti pan nakakimpot ko. Apay ngagsipat kaya. Agsaksakit lang aruden tingipan ko. Bibiyang ko pa'y. Sika ti pangipapasak iti pungtot ko kinipipita. Napanaklaki din iti istasyon ti pulisya. Ngamawan mo't kanoy dyan ni Boboy. Nakita man ni Boboy tinagmaniho. Sa pabasulan na. Kinsa dino ay ang istasyon ti pulisya tinabanam. Ay, basta. Basol yu kinipipita. Kaya't yu, tapag timugan kayo. Imbaba indakit din. Anyati ko nam. Adda kabsat na anapintas abalasang dayjay binugbog ko akabagyan ti bakat. Anya? Kasla artista? Adda ka di ladawan na ken ka? Sige. Kita akman nga rod tapno mamati ak. Sige. Sige, urayak. Sir Boboy, dito yung tayo pinatimpla makapem. Ay, agyaman akman ang pipita. Awan ka diti arak. Awan asar? Loko. Saan ka maestro? Ay, nadayo nga ni manang pipita katulong me. Nagagat kan napintas. Kat, ayan nan. Sige, kita akman.
Napintas. Kartada 7. Mabalin tayo tuyan. At dangarudan mabalin ko pang isukatan kin ni Alma. Sige. Sige nga Rodon. Bye. Ada ka di pa ibilin yung kanyak, sir? Nay, saan ka mo't pa'y lagay mapimano pipita? Mapilwan kan sa matitipagsaritaan mi kini Danny Boy. Nay, apay ko mangay. Sige pa naon kan, sir. Pukawandak lang mo, dapay masapol yaw. Sige. Mapangkan. Ay, naimas. Nasamit. Kastoy nga tati kasamit ti isam ni Chika babe ajak pa'y namam mo. Sige man nga rod, Major. Nabayagan na plano ti agpasyar di Tabalayo. Jak lang amin masangot na makumikuma kiti negosyo. Siyak lang. Ni Boboy? Ibagag tukeng kuhan na ano kayo dati sumurot kan niya. Ambom gayam. Aniya? Aday di Manila ni Alma nga grib-review. Tal-talig mo ba'y at danto na anak mo certified public accountant. Anya? Kaya't na pa'y tag-soldado? Sige nga rin, compadre. Major. Bye. Daddy, asino na dyan kinasari tayo iti cellphone nyo? Apay nga inidop yun. Dan samot sikreto yo. Manya sikreto nga ibagbagam. Tunangag ni mamim ta mamadilakat nga ron. Saan na manggag? Ibagayo latan. Saan kayo nga ipulong? Kanya ti serbi na agpada tayo lalaki. Ni Major Dayjay. Damdamagan na ka. Kat naibaga na kaniyak nga awan ni Alma tag-review ka no. Kat no makarwar ti board exam, may santon nga certified public accountant. No makapasa, kunam daddy. Nagbukol ti bulan takabos. Anya na bukol ti bulan? Kasla basketball? Nagbukol ti bulan kunak kuma daddy. Anya matanday ta kunak nagbukol ti bulan. Adakalin ti gamit ti day tabo boy. No nagbukal ti bulan takabos, naamaamo ti gasa. Anyala kit din dagitang agama. No anyala ditan ti pagsarsaritaan da. Nay, bibita. Adda kamit lagayam dita. Adda ka di ibagam kanyak. Madam! No awanan ti aramidin na ti kwarto yaw. Isunti mo na adarusak? Si kalatan no day tati kayat mo. Agtugtugawak pa ilaang dito'y sa alas. Sige, madam. Ay, mabiit laang. Kasaritan pa ilaang ni Gorgonyo. Kanin kaayaban ni Boboy. Kayat ko akasarita. Agdadan sa pailaang kini Gorgonyo iti kwarto na. Mabiit laang, madam. Mapanak pa ilang arod iti kwarto ni Sir Boboy. Katuan makasaritam nga rod ni Gorgonyo no mapan ka iti kwarto may. Si Marano, kay matlagaan kanyang dito kwarto yun, sir. Ang dalusak ko ma. Sige lang, bibita. Nagpailang agdigos. Nagagat ka katulong. Inaldaw agdalos ka dito kwarto, bi. No, orewan bilin yung kanyak. Gaputada ito ti trabaho. Nagdalusak luta. Nagbayat namin nakit kita, nadalos ti kwarto. Puno lao na iday tako na makaangas ka itinalukay. Duwata makaangas itinalukay, Gorgonyo. Saan ani pipita? Mangmanggagan ni Constancia ni pagsarsaritaan ta, pipita. Boboy, adaman pagsaritaan ta. Bakit? Uray, tawan mataka sa pagsaritaan nyo, sir. Panawang ka pa'y nga rod, pipita. Makadalos ka itong atanin ton makadikosak. Wen, sir. Mabiitak lang ang dalos. Nangag ko, tinagsaritaan nyo kini Daddy Boboy. At aman gaya man kurso na adam. Kadsa ti binugbog mo, kung kabagyan day jay abakit nga agpalpalapal kadagiti motorista. Nagpintas nga rod, mami. Kat, kasano nga roda ni Alma. Kurso na adaklat ta,
No asino ti dumawi? Mabalin ta. Madi, agasam takabsat ti binugbog mo. Ay, amangan no balsan na ka. Ay, saan ka mabutang mami? Ti kabsat na ti asawaak. Saan aday jay pada ka nalayang amangan? Ang numadidang agpada, uray ni Pipita latan. Anya ti kun ni Pipita? Ay, di ka lamabainan. Kasla agbibisin ka magta ni Tinopia. Uray katulong, pagtatak ko na. Pipita, adakayat ko nga ibaga. Nangag mo ka di, no anya tinagsaritaan mi kinibuboy. Saan, madam? Anya ka di day, Jay? Orsonada ka no ni Boboy ti kabsat ti binugbog na akabagyan ti bakit nga agpalpalapal kadagiti motorista. Kumpormi ka no kadaal mati mangayat ken kuana. Karaman ka. Anyak na karamramanak di tangay, madam? Katulong lang. Saan ka makibibiyang iti problema na kiti amaw? Malaksidano kung makatulong ka kadakwada. Anya ko mati may tulong mo kat makadisturbo ka pa'y. Ma'am? Amangan no anya ti pampanunutom iti naibagak ang makadisturbo. Kaagasam na iya akinunan ni Boboy. Uray si kakanulat ta. Apaya siya ngay? Ayawan kanyak dita. Tinapatag kanyak kat makaswildo ha? Tandaan am dayta sa Pipita. Amangan no ambisyonem kit di ti bumaknat. Ngamot tanda niya ngayon pagbaga kanyak ni Madam Constancia. Amangan ka nun ambisyon na ti bumaknang. Apaw! Naglawat ti daga kapag garden ko kada kamutaw. Uray sana kakatulong. Ay, nyalakit din daga ito at tawa na tumpuka. Tay jay mat nga minabuboy. Tilay bagbaga na. Di nakitipas na ti panagadal na. Di uray man baknang dagiti dadakkel na. No makatumpong to iti masirip. Ay, saan da paganano ni Buboy? Dahil talagid din ti pagkasikuram, Constancia. Tas ladi mo mo ti anak mo. Kumpormila ti bagbagana. Kahit anya ti kayat mo asawan, dagmal ti anak ta. Numaamon na day ta. Amangan no si kati isaruno na bugbugag. Ano na day tang ibagbagam? Bugbugan nak nga amana? Basol mo, kilay bagbagam. Denggan nagman. May ramraman pa ni Pipita. Angaw na lang at day ta? Angaw no angaw. Ngum saan ko akaya ta panunutan? Constancia, saan ko maaday ta ti pangapaam kaniya? Ti pagsaritaan ta kumaket, no kasano ang maalukoy ta ni Buboy ang mangituloy iti panagadal na. Ay, awan dagiti barkada na. Isungsung dalaunay. Pinabasol mo man ang dagiti barkada na. At nakingkwa na day ta, Constancia. Ay, panawan ka manlangan. Na, pinanawan naklakit nga rudan. Awagak man ni Major. Damagak numasangon na matla no rabe. Naya mga nalipatan na kidin titulag may. Ay, sinalangad na kayo gayam ni Mami, Manang Pipita. Inangaw ko lang. Ay, Pipita, anya nga tanulok kunta ni Mami. Apa yung lukom ni Madam? Di kayat ko asawan, ang awunta. Agpamarang tang agnobyo. Anya? Pilyo, tila ibagbaga mo at sa Buboy? Anya nga tila ibagbaga? Saan nga ngaw day tabanag? Ang mga nukal lahat pagtalaon nak ni Madam? Saan lahat nga rudan? Lipato mong tinaibagakin ka. Ni Daddy nga ta. Natuloy mo't lang ata anapan nakisarita kin ni Major. Pumununag pa'y gayam. Nakasangpat ngam ni Mamim. Naisong-song man nga tan kadagiti barkada na. Ang mga nagkasino da pa'y Daddy. Nagbit kayo mat. Saan ka diyan natuloy ti panagsarita yo kin ni Major? Ay, kagap-gapo na gaya may hospital, idilawas na. Isuadyak na awis nga ginom kami. Pinagkapinaglaang,
Idento akalaman si Diyos tininom na. Naimbag tasan agatas. Na, Kumusta ni Alma? at dangaro di Manila. Ngam na pagsaritaan na ka. Malaglagip na kakanumat ni Alma sa paminsan. Anya? Mayatang agkasar kami, Daddy. Na, May isang sakit di dahito sorpresa yung kanya ka. Nung maasawak ni Alma, gwapon to kan napipintas na kiti anak may. na, Masirib dan tubay. ay. Masurprisa ka lakit di iti ibagak. Ngam, saan ka makikiktot, Juan? Ni, apa yung makigtotak, Daddy? Sa anak sa amat ang masorpresa. Unang ngamin ni Major. At ikayat kanu ni Alma ang makaasawa kang kuana kat di adal. Anya? Saan na basta nakadal? Masirib. Kat talaga masirib na Alma. Ay kad siyempre, agsapol, hindi kapadpada na. Saan kayo kadipay analpas, Daddy? At dapay na yun na ti ibagayo? Nanay, apaya pagsarsad dengan nagagso? Di kayo matla agulimagan. Na, Saan kayo mat nga abogado? Marites kayo laang. ah, Idaan nyo, nalipatak pa yan, alalaki kayo. niya? Pakito kayo laang. Biyanong, biyangot. Na, Nuan niya ti kunayo, Daddy. Agboksing tayo laangan. anya detang ibagbagamon? Karkaritin nakmatan nga mamiti bukseng. Sakbay ajak makatapal. Panawan kayo man laangan. Na, Agsapulak laangan iti kaboksing ko. ay, Boboy! Papanawon! Talaga. Nakaguran. Pepita! Igawid mo ni Boboy. Di mo palubusan na rumwar. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Nagasat ka manang Pipita, nakapaglisi ka. Talaga adong parin kayo kuman. Apay kumapadong paran na kay Boboy. Anyat basol ka? Kay pukpuk kaw lang ni Daddy nga igawid na. At dakan dito irwar. Padasum adilo katantig kita. Itay pa nga daak dito ruwan. Diyak nang nagtipukaw ni Dadin, tanda kayo mo titiunag. Apay nga minaya. Saan kan nga agsaludsod pay? Inkalokatan ng tigay. Mabigla nga. Nakakandado nga men. Inakalain kitulbag. Ay kat, maigawid nagmat lang ni Daddy Pakialam pa nga ro ti boxing club ko iti kwarto. Tano igawid nak ni Daddy. Talagang agboxing kami. Pinalubos ako ni Boboy apumanaw, Pipita. Ang mga noy paypayso na timang buksing kanya. Awan na tinakita aglabs ti boxing iti kwarto na Boboy, sir. Nay, kanya ti kahit mo asawa ni Tidayta. Kaya't mo abuksingan nagtibukod kong anak. Isa na kasta ti kahit ko asawan, sir. Amangan no sana po nga na boxing gloves na. Tamanipod kimte nakakatulong yaw. Awan mo't nakita. Kanyak mo't nakita nagboxing. Madilatadang denggan. Kaslay bagbagam abot-bot ngenak ni Boboy. Kat kabuteng kumutyanak ko. Dahil mo ta konstansya. Hapay ngawan pay laang. Dagas na ito yan. At dan samot nervyos ko. Hello! Gorgonyo! Ay, kung naklano pulis ti umawag kanyakon, si kamot gayam. Mulang-lang kakade. Tadi mo kinita iti screen ti cellphone mo asyak ti umawawag. Kuha ngamin. Apay. Kayat mo, akanayon laangan ang mabalot ni Boboy. Ay, nabay anak pa'y ngagsao. Adda kinagura ni Boboy kanya. Impang tana, ano diyak sumardeng agsao buksing na. Agasem day tang ibagbagati na laing anak mo akapadpadam. Aday ta, madam. Nakayungat nga kaya? Kung nakano ni Boboy din nagbusina itay. Yamukot madamdamapay nga sumangpot kayo. Anda at langarutan. Handa kaaya. No, makapungtutak launay kinigorgonyo. Ha? Sinayang na ti planok. Umiyanak kumapay at talaga iti balay ti amigak. Ay, sobrang kayo nga rudan.
nakmanamandara na kasta pipita. No saan anabuksing ni Boboy ti asawak? Amangan no si katibuksingan. Ha? Ay, susabo. Ijakla kumakayat ti agpailupon iti motor. Napilitan ak. Lamin ano nga inawagak ni Boboy. Agriring ti cellphone na. Saan nakasungsugbatan? Talaga nakagura no kasta, madam. Basol ni Gorgonyo daytoy. Hayan, tay nalaing nga asawak pipita. Antay ti saras, madam. Saan na makaid na? Pag na ijay. Namitlo na nagpatimpla iti kape. Nguray inuman na ti sanga termos sa kape. Ay, awan gayam termos tayo. Ay, di kakamalangan. Ay, Diyos ko. Talaga naungat ni Madam Constancia. Apay, hindi mo pala irikap tigay. Agad sa pagpadaanan. Ay, di ka mababalaw. No ikamat mo ti bagay, tabumagay ka. Nyamat ng tiamok, tilay pagpaganan. Nakalaste pa nagdildila na. Irikap kamanlangan din. Nakasaritam ka din ni Boboy. Pinagawid mo kuman na. Kasano apagawid no saan nakakayat asong batan. Tunggal awakat. Idepen na ti cellphone na. Amangan numalubat ang ti cellphone na iti kakaawag mo. Nuat da iti barkada na kat ura iti pag-iinuman. Mabalin na ba't agi charge? Kila mapampanunot mo. Basol mo tayo toy. No anya nga minting pagpagam kenkwa na. Imbag pa kaunak matkenkwa na nga amangan numasorpresa. Sorpresa aya dayjay. Nakingtot. Dayjay mat ngamin a major. Kani Alma. Ay, basol da nga gama. San mo ababalawan ni da? Kitkitaan dati pagsayatan ni Alma. Aniyati ko lang. Kayat mo, taipulong kantokin ni Boboy. Kat buksingan na kalangalan. Ay, sana nasayate ang ibagbagam Konstansya. Kaslawan manak na kamo abakbaketan. Dangran nak ti bukod kong anak. Ay, awan kan, Gorgonyaw. Kansak bay apanunutem dayta. No kasanukit dia makasaritam ni Boboy. Anya kaaya. Ay, kuog kang agpampanunot. Na, kasla duugan kaalakay nga agpampanunot. Kasano ang makasarita ta no di na kayat ti sumongbat? ipamuspusan ta. Tauray rabiin. Naksukulan. Uray agan ano kayo. Sandak ang makasarita. Saan nga mo dagiti barkadak dayto yung ayan ko. Kasta unay lakit din tiragsak ko. Tayo manugutan ni Alma. Ken uray ni Major. Ken kunapay ni Daddy ang masurpresa ak. Sa kalpas na, makigtutak lagayam. Kasta napintas la una yung daytang Alma. Nagkutong matlangar. Kaslawan papanantikang ka na. Amo ko na sino ti Armag. Napimpintas dayjay kabsat ti binugbog ko. Ti dakes na. Balingayam ang katugangak dayjay bakit ngagpalpalapal iti motorista. Sana bale. Numaasawak ti kanakan na. Oray makipagpalapalak tumatan kadagiti lumabas ang motorista. Ay, madigayam. Siyak ti mangisang petkin kwa na. Mayat ko ma, ani Alma ti maasawak. Tapno sumirib ti pulimi. Barang saan nga umala kanyak dagiti anak mi. Apay, madam. Agpatimpla kayo iti gatas yaw? Aguli magkakipita. Denggam tibilin ko. Masapul nga agpupuot ka. Tama nga no makapanunot mo't la ni Buboy a sumangpet. Ken saan ka amat maturog?
Matungpal, kas pagayatan nyo, madam. Sigurado ka? Kabailang ti saan amaturong nagpatnag? Mamalay na may sugara. Wano ang tuglepak ngam talaka kamaluklukag. Kabagyan na kansamot ti aso. Wano pusa kas kadamano. Agraman kabalyo kan kalding. Nyati tangay pagbagayon. Gansapay nga ta. Paglalaok ti pagbagayon. Nyamot kan, madam. Umisab ka pailaan. Di mo nga minamo tirik na ti may sangay na. Ay na, tayjay abuboy. Babae laki din ti saan na pag-awitan. Na? Anyamot kan ti amok. Aglalaok ti pagbagana. Anya nga ti koneksyon ni kabalyo, manok, aso, pusa. Ha? Agdan samot kurkurang na. Ay, sir, dahil ti kapiyaw. Isarunok ti gatas ni madam. Ket si Kapipita, saan ka kadingag kape? Madamdaman to? Aguray ka man. Kasla, saan mo alag at tinapuyatan, Pipita? Di munsamot tinumpal ti imbagat kan kay dirabi eh. Tinumpal ko, madam. Nagpuputak. Talaga na rin amak. Saan na si Mangpat ni Boboy, madam? Talaga nakagura. Nagturugan na nga ta. Basol mo da ito'y gorgonyo. Madan! Adala ang dakas anapasama kiti anak. Ay! Adaw mapawag. Amangan nun ni Boboy. Ay, nati anak ko. Nang rabi ingat lagata. Hingga kita na nagatupay lasaom. Salbagkit de. Kita amtiogar ni Constancia. Pabasulun na kitisan kay sasangpad ni Boboy. Gamitay inawagan ti may sangabigan na mapandakan o agbibiknik. Naparpartak pa nga malas 4. Nalipatan na pa yung tigatas at tinimplan ni Pipita. Ay, maganas na nga tatiag lang ay. Idintutad na parikot ka ni Boboy. Saan ba't kat di ngay mawawag ti polis wino ambulansya? Wino ospital ko na ko ba? Ay, ne. Kinumiro nga tayo ti daytoy. Hello! Mr. Quarisma! Awawan, ama mo ka. Nagkadalan tayo iti elementarya. Saan ka di ako kwam ti Barwa Hotel? Talaga baknang kan? Ha? Imay nag-check-in dita ni Boboy? Impupukyo ti kwarto ngayon na. Saan nyo apalubusan? Tawan pagbayad na? Uray sinaggay sa migaya mapagdamagan dagiti barkadam. Sanda ka mabirukan. Taitimot gayam hotel ginagturugam. Nagadupay lang nga ipagpagayo. Baunan yun ti sekretaryayo amang bayad iti bill ko. Ti panaturog ko dito hotel. Sino ti kadwam nga imyan dita? Ni Alma. Akong umatlakit din ni Major ita. Anya? Ni Alma? Talaga nga agungat ni Major. Kasano kumanga daditakit at daye Manila nga grib-ribyo? Nagadupay lang nga ipagpagayo. Kaya tiyo, tanimanang Pipita tiyawagan. Nagpaala kiti dakkalabag. Apay ti dakkalabag? Pangikarga kiti ulas. Tuwalya, kan ap ti kama. Iyawit ko takitag manusan kayo ang may babain. Alaag pa'y gayam tayo iti sarmeng. Aglalaok ka kas kalabag. Di ka magibabain. Ti sekretaryayo ti ibaw nyo. Diyak kaya't ada kayo ti umay. Saan kayo pa'y lakayat ang makita? Anya? Ganda ni Akit din nalmas. Ay na, awan day jay amakrina. Bakit ang naganda? Diyak pa'y simang ata di na oras. Aglalaok ti marikirik na aga.
Mabisit kas ka na. Malaminak. Takasano. Imayak dito'y igit ti baybay. Ngawan puls impaunag ko. Ang nervyusak pa eh. Hindi buboy nga ta. Awagak man ni Pipita. No simang petlaang ang anak ko. Makagura ak manang itiday chay agurgon nyo. Numuna ta ng bayag asumumbat ni Pipita. Awagak man ang tiawanan ba'y nakatulong. Ay data, agri-ringan. Hello? Sino? Tiki na sa ritam iti cellphone mo. Karang gadyang ka katulong. Nisirgulgon niyo, tiki na sa ritak, madam. Agawit ka nun. Ay, binaon na kanugan ti sekretarya na pan nagbayad iti hotel. Anya? Naturog iti hotel ni Boboy? Sino ka ti kadwana? Kay tatisan ko nga mo, madam. Ina, agapukon sa amat adi na oras na taon nga awan pa'y manugang ko. Sige nga rodan, Pipita. Tinapatagbat kindi. Makasangpet ti anak ko nga awan dakas anapasamak kin ko anak. Ay, anyamanan dito na pampanunot ni Boboy. Kasang-sangbat na lang, arak man na dagos ti sinapol nan. Kapilitan na napanak yung matang. Yung matang pa'y na itiluto kapulutan na. Apay nga ta, may ti kwarto dagiti dadakkel na ti paginuman na. Ay, talagang sa makagurang unay ni Sir Gorgonyo. Kat, mga numadi ti pampanunutin na. Siyak tumanan ti mapapasol. Nagbayag kalakit din manong Pipita. Ha? Kaya't mo talagang agpagungganat. Itay pa yung mabisinak. Ni, mabisin ka no. Yalahak nga tayo ni Tinapoy. Ay, umaya ka at babawi! Darasam! Habang, anyap na pasamak na tayo kwarto. Nakagulgulumat tayo. Ang umatlakit din na madam. Saan ay atrabahom da ita katulong manang Pipita? Anya pa Sir Bim asilduan? No saan kamot nga agdalos? Kano'y nantam samat nga nuwaris na kita likaman dito yung nagti-kwarto dagiti dadakkel maon. Apay nga min dito yung kwarto na yan, di paginumam. Naglawa mo titi salas, una niya biranda. Ganiti arubayan ko ng paya. Isilpok ko mga iba kami may magamot tayo. Ayos ka mo katulong Kasaritaan tagayam. Amam no apay dito'y tinaginumak. Kun inrantak tinagiwara. Kaya't ko abalsan ni daddy. Uri agapadakin ni mami. Anya? Anya, kadagituin na yung pampanunot mo, Boboy. Kaya't mo pagapan, nagitidadakkel mo? Saan masangputan ni mami anawara iti kwarto? Maungtan ka. Tasaan ka nagdalos? Iramraman nakpay. Panunutom latan asyak ni Super Typhoon Boboy. Signal number 8. Anyan? Nagpigsalakit iti bagyo na ito tao. Panawa ka man langan. Awagan nak namasapon na. Agdalusak to iton mauma ka nga ginaw. Maidaasay ka to ditan kapot bartik mo. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, at no tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Ni matam konsan siya na ito mawawag. Ay, damagin na lakit dino simbang puti ni Boboy. Hello, madam! Pipita, nakasangpet ka din ni Boboy. Wan, madam! Nasaya at launay. Awan day jay agurgon nyo. Basol na day to'y. Ila may bagbaga ng amin kini Boboy. Ibagam kan kwa na, asaan apumanaw dita balay. Nakasaritak to inton makasangpetan. Wan, madam! Sige nga Rodan. Day talaan ti ibagagkan ka. Bye. Naimbag pa ni Madam Constancia. Agpakada sakta ng idapon na ti cellphone na. Sana kas dagiti mo unang aamok na din. Ano na ibagada, di bagada. Idapon dalat na ti cellphone na. Iso akas na mapugsat alinas ti saritan. Madama ako lang sasao, awan gaya magdengdengan. Hay, biyag ti katulong.
Inawagak ni Pipita sakbay nga imayak dito yung opisina ng Gorgonyo. Nakasangpat ka nun ni Boboy Ijebalay. Wen, tanabayadanan, ti panagyan na iti hotel, iti nagpatnag. Agkuyog tanto nga agawid inton malang. Awagan kanto, tasukunan na. Kung nagmanno na pan ka nagipiknik ako nam. Nagkabuha ki Giant. At apay awis ti may sabarkadak. Di ka ba'y lagawid. Napatpatagkit din dagiti barkadam ngam ti anak mo. Di ka man. Danggam ti bagak. Saganam ti bagim ama kisangog kini Boboy. Agpakawan ka kenkwana. Agbagawan? Iti anak ko? Tanya di basol ko. Naglaka ka na makalipat. Noan niya amin ti ipagpagam kenkwana. Ah? Di talagid din? Salbag. Nilakit iti surgurgon niya di ang busbusinan. Inyawag na itay kakuyong na ni Madam Constancia kakawin. Ay, kasano da ito yan? Yak pinakay dalimanag iti kwarto da nga kasawa. Huwagan na kay Madam. Hello, Madam! Nagmuti pa nagbusina ni Gorgonyo ito saan, Pipita? Nangin ko, Madam! Kat, anya pa lang aron tiyan aramidam ha? Darasem ti umay mangilukad iti gate. Itay pa'y amakaid iddaag. Wan, Madam! Wan, Madam! Ora mismo, umaya ko! Tuwan ko na, agtignay kan! Yan niya mata ni Madam. Ay, hagungat manan. Anya matan, nakarakaro pa yung robot, titrato na kanyak. Imbag pa yung robot, ada segundo pa naggaraw na. Kanapundog matamag na dayan. Ay, haglablabas matan. Simbang putadyak na dalusan di kwarto na. Apay anak kalak ti kwarto mi kini Gorgonyo, Pipita. Simrek ka kade. Ang mga nilak mo itay. Ita pa basulim man ni Pipita. Saan ko nga isarsaratap no madalusan na? Saan ka nagsaupay? Saan ang mapandog ay tangiwat mo asumanaw? Adatulbag ko. Sir, Madam, simrek ka kita ti kwarto yaw. Tapi na yan ni Boboy ti pinaluto na apulutan. Anya apulutan ti bagbagam. Dito'y kwarto mi anaginom. Ay saan amamati iti bagbagam? Saan apakibibiyangan ni Boboy ti kwarto mi? Aday ta. Nalukatanan ti kwarto. Anya tinapasama ka na ti kwarto mi? Nakawarwara? Awanan kay tibay nakatulong. Inan-anom ti kwarto mi, ha? Madam, excuse me, didak pa itong paan. Ni Boboy dagin aramin ti dayta. Kayat mun sa ti matungpakin mapungat, ha? Please, Papasulang kit din ni Boboy. Awan mat ni Boboy ditay. Ay, Madam, saan kayo kumanangagungat? Talaga apagpungpungtutan naksika, Pipita. Pipita, agdalos ka dagos di kwarto. Kat si kamat Constancia. Ano samti agidda iti sopa iti salas. Ureta supabid mat dayay. Agsagana ka, Pipita. Agrinisot tainton madamdam. Tangiwat mo, Constancia! Unay kamutan, di ka makawawat! Uray na bartakak. Amok ti bagbaga, Kriki. Agkita kami itong araw din ton bigat. Tsak paiti ko na mamabutang. Bayaan mo na panunutan dahi ding alma. Nakararte. Makagurakin ni Papa. Malagip ko dahi di a babae. Sige. Sige nga rudan na maturugak. Saan ka madanagan? At danto kong gunam kanyak. Sige, bye. Talaga naparteka ka. Itay pa kaya't ko ti maturog. Boboy! Ni Daddy. Nangag ko ito ti busina ti kotsina.
Maungtan lakit din ni Manang Pipita kin ni Mami. Amo nga da ka dita kwartom. Nangag ko nga da ka sarsaritam. Saan nyo asingan titurog ko? Mayat titagtagainop ko. Kansaan na kakasarsarita? Kagurgura kayo. Natalo sa akong di kwarto yun, sir. Mapaligyan ti sumurot kiti madam. Nakaturog sa mata ni madam ni kasuma. Madam naman to na sumra ka kiti kwarto mi. Uray ka makaring ni Constancia. Agsarsarita tapay, Pipita. Amangan na makaring ni madam katagungat manan? Nairo titurog na. Kaslamat maturog ka bagklat na ita. Ha? Anya talaga tinapasama kaya. Wah! Iti kwarto yun tinagin naman ni Buboy, sir. Inranta na ngayon wari sa amin nga likaman niya. Tap na siya ti mapabasol. Kunana, nga ure ka no agapa kayo. Talaga asabal iti panunod ni Boboy. Kunana pay, kagurgura na kayo ka no. Kinagura na timbagak. Gusto mo't niyal ba? Ha! Wan na lang ni Boboy. Ngambalog lang amin. Kan nasadot nga gadal. Inton bigatan. Ang makasaritam di anak na Constancia. Itay pa yung agtuk-tuk-tuk ka kiti kwarto na. Tanda ni di na kaya ti magkisarita kanya. Basol mo, Gorgonyo. Manan? Apay ang masapul pa'y lang nga ibagantay kami. At nanamnaman na kinyalma. Nulakit di tagsingsingpad. Kinagadal. San pa yan nala daw? Day tangarod a Pipita ti untak. Na, ano ti basol ni Pipita? Kaya't mo ta pumanaw ti katulong? Tasi kanto nagbali na katulong? Ha? Nakita mo't nagitiag kay wara abuti kan baso. Inornos kanon ni Pipita nagitang inwara ni Boboy. Ngam inwara naman ngatan. Ay, saan mo man nga ikalintigan day kaya katulong? Kan saan nakalapdan ang magkisarita kan kuwana? Makamuka! Ngemtay ko na akon, no pumanaw ni Pipita, si Kati agluto, aglaba ka nagdalos dito'y balay, mawatam ha, Constancia! Naitatipod no, madam. Itay simril ka kati kwarto yaw, tap na ipan ko ti pinaluto ni Buboy apulutan, nakawarwaran. Talaga ati anak ko ti pabasulam anya Pipita. Amom ti kinaluko ni Buboy. Kinarit na pa ni Gorgonyong agbuksing da. Nyak lang amin na panono, ta pinicture ka ti lang ati kwarto yaw, itay kabayatan ti panagininom ni Buboy, tap na da ibilin siya, madam. Talaga adi ka pa ate. Patangkanan nga ni Gorgonyo tinakam mo. Saan mo takasta, madam? Masapon lang mo ta, kay bagak tagpaisaw. Tahusto mo, ti bagbagak. Ita, tama ka sarita tan ni Buboy, Gorgonyo. Masapol ngagpakawan ka kenkwana. Talaga pilitin na ngagpakawan iti anak na Constancia? Urewan basol ko? Maditi pa ng pampanoy-noy mo kenkwana. Sige, aga pa kayo lata. Uray tong paan nyo di daddy. Saan ka di ngayon baga ni Manang Pipita kada kayo? Akayat ko nga aga pa kayo? Aniya? Inramraman ko pa ni Manang Pipita. Inrantak tinaginom iti kwartoyo. Kun nagiwaraak. Kitam. Di bunga ti panang panoy-noy mo iti anak mo, Constancia. Ala, ipangag mo iti anak ta. But no bad. Di panawan kayon, tapno jak mangag. Makapasakit kayo iti ulo. Aga pa kayo latan. Makita, Constancia. Santan ang maisuro ti anak tagabugin ka. Ang bala, siya kung ti makisarita kang wana. Kasla nalaig kalaunay. Ay, makaamukan. Sika kumangamin tinaganakide. Sasawam? Niya klase ti panunod at daki ni Constancia. Nung atagpada kami di ugali. Ay, awan nga tahan tinasayata pagtungpalan ti amin. Pag-examen gaya man ni Alma. Kablawang kapanyero. Major ko na kumagayam. Sana dagas, nukas pangarikan. Wan, sana mabali na bilangin tipiyag, no saan pa yan napasan nagititlog.
Ang magnamnama ka kanay karkararag mo. Mailim nga taon na yan, iso nga gawid ang maka-examin. Sige. Kadwag to ni Boboy ngagpasya rin ton makasangpad ni Alma. Sige nga rodan. Bye. Nad. Nagtarlagid din ti Barok. Urayan niya ti kawas mo bagay kang gangam. Papanam ka di manan. Nagtulag kami kin ni Ricky, di kalman daddy. Isagana yung tigasto sa kagkasar. Sino ti kasar mo? Kalkalpas milang nga nagsarita ka ni Major. Kaano pa ya Major? Di mo't lamay talon na Colonel. Kaanon to pa ya makapag-general? Aging galanga talaga iti Major. Mabit lang. Ni Ricky ti kun na makadwam. Agayim kayo ka din kat oray lalimitam nagiti mata na iti binugbog mo. Kita nyo mo't tilaing ko daddy. Bilib kayong kanyak. Wan gaya ma. Angam denggam dumangag ka. Sumangpet ka nun ni Alma inton maka-examin da. Nagtulag kami kini Major nga isurot kanto ngagpasyar. Nalpas lang arudan nga yung bagayo asaan nakakayat ni Alma? Kasjay ka di, ti panangibagakan ka? Ay pakawanan naknusan anasayaan. Ti panagsaan na king ka. No ituloy mo ti agadal, agdanamnamam kenkwana. Bayan yun, daddy. Agdan to nasawaag. Masapol nga yung grande ti kasarmi ken ni Chika, babe. Laglagi pa nyo dayta. No kaano adanda niya akong nakadanon? Isumot ti pan nakalagip ko nalipatak ti walit ko. Tiyo lakit din yung palagip manang pipita. Dikit din. Anyang arot ti gasto sa kiti pa nakipagkitak iti agbalintong asawak. Talaga mga asawa ka? Katwan. Apay nga umisong kayo. Lukluk kundak sa. Di yung amin patpatyan ti awan makukwarta na. Nagbak nang kailang arudan. Sakit di ate awan makukwarta na. Talaga isungan usam ti agkatulong. Awan gwapo na kunak kuma. Awan makukwarta na kunak mutten. Anyati ko na ni daddy. Awan mat! Saan kami naging istorya? Kaya't nakmutlagayam ni Alma. Bayam day ta adal-adal. Ahay! Awan mo't dakas na no ituloy mo ti agadal, Buboy. May saka mo't marang pipita. Panawan ka man laangan. Naimbagman. Namasansan na pasyarin nak di opisina, Konstansya. Umanawak matlain ton, Madam Tama. Kinasaritam ka din, ti anak mo itay bigat. Wan, rimwar madan. Nagsarak na kan Ricky. Nakapaggayam damat laang iti dayjay Ricky. Parang sandanton nga gapa. Kinasaritak may paggapkin ni Alma. Sumangpet ka noon iton malpas ti examin na. Anya kumapay ngamin ti aramidin na iti Manila. Malaksin no ang trabaho ni Jay. Kaslasanan nga interesado no, kin ni Alma. At nakita na sa bali. Mga asawa ka no paikit din. Anya? Ay, kasaritak tuman. Nagbayag ka ngamin anang nilo katitigay, Pipita. Dandani ako na dong pariti motor. Madam! Kung amin, ni Buboy! Ni Buboy nagpaiso. Apay, anya tinapasamak mo, anak. Naimbagtasan nga na pandangan ni Tamatur mo, Buboy! Napanaas ti dakulap ko. Kandag iti tumang ko. Kanadapay donor ti rupak. Agalwad day di Arike. Mapatay ko. Isos! Di ikan tumat ngamin agan anad. Kung nagmano ang kontra kayo iti day di Arike. Apay ang nagkita kayo. Nabayagan nga gayam kami, mami. Inkarina nga iso ti makam mo. Ang makisarita, kinicheka baby. Tapno makapagsarita kami. Hindi ko talaga na pa na asti dakulap ko.
No apay ngamin ang magustuhan ti agmotor. Awagak ni Gorgonyo. Tay itaray da ka iti ospital. Ay, saanan, mami? Para daytoy lang. Agpa-ospitalakit din. Adayo iti bagis daytoy. Angam dandanin na po na stiropam. Ay, agpada kayo matngarad kini Gorgonyo Adolpap ti agong na. Ni mami anya kayo matan? Uy, ayawan dakit din nga anak yo. Manang Pipita. Apayasaan ka nga agsasao? Agding din nga kaglang, Boboy. Narigat mo tanong bumalaitak iti saritaan nyo nga agina? Makadlawak. Anak matan nga awagan iti sar. Ay, napadasam ka diti nag-Girl Scout, ide? Una! Mawatak tikat mo sa one, sir, Boboy. At dapat nakita ka first aid kit yun Sumrag akon. Si kanti makam mo amang isirek iti motor ko. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, tapnog tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Itayak pa'y kumanakadanon dita ng traffic konstansya. Insiwit ko kumanti ang pataray nga minawagan nak. Itaman pa ay mailiw ka kanyak, honey. Hoy! Amang ano nyo ti pampanunutam si kalaklakayan. Ada ko madagas na kadagasawa ta, ha? Nagtanak. Hindi ka man lamangawin. Apay ngay nawagan nak. Di mo pa'y kaya't ngawagan ka. Hindi magmadla ti cellphone ko. Mabigla, ngagpauyo ka manan. Anya ka ditibagam. Anay, ito lang tanbalay ngay bagag. Na? Dita pa nagmanehom ti asikaswag. Ang mga numaasawaan iti pan nakadisgrasya ni Boboy. Mabalo at laki ti adi na oras. Anya ka no? Nagdagasan. Hindi pa na di pa'y nagbabay. Diyak pa'y kaya't timatay. Dahil takot ngamin di bagbagag. Tanangam tiag maniho. Apay kumita ka pa lang di sabal at dalang arudan ni Alma. Ad agpanaas ti dakulap ko. Kitno da kayo tinang ibaga kanyak at kayat ni Alma kat masirib kan nakaadal. Anya tararamidam ngamin ituloy mo ati panagadal mo. Makauma. Kasla ka na yun ang mabarbare na ti utak ko. Ang mga numasurutak pekit diti ag droga. Kahit sana denggam ti bagak keng kaboboy. Tanangam ti agmaniho. Sirmo nandak man ako na kundadi. Bagbaga ang kalaang denggenak. Agan anad ka. Amang ano dahi ta ti pakaisagmakam kem matay adi na oras. Napayaman na niyak lang ang titimag mo kamuto Kumusta kayo? Ay, awan pa'y nagpaliwan ti timag ko. Guwapo lang ta. Rabak ko lang. Asin iti kadwak akayan mo kumustahan. Ni Ama Burag, ni Lakay Punpunyapo, ni Ambyong, wino ti kabalyo ni Lakay Punpunyapo. Sika talaga kamuto? At nakanibot kabalyo ni Lakay Punpunyapo? Na kayo amin, di kaya't ko kumustahan. Saan ko nasaggay saan? Ngam na saggay saan to ngayon daanan, di pa kumusta ka dakwanan. Anya tinapinta sa damag? Ay! Tinapinta sa damag! Nasalon ataklot ta, kamutaw! Siyak kaya't ka lang kumustaan na at kamutaw! Kumusta ka? Ipay-ipay latin ang taktika pa yung buboy! Lumamis na ita, ano di mo pa inuman? Puy atak tumot laang Manang Pipita. Aguray ka! Apay nililutan dito takulat mo? Nakot-ot ka di pa ilaan? Sansamot ang nabloy di pa nagkita. Sir-siregak no kasano nga ibangad ko daytoy no agkita kami kin ni Ricky. San asyak tilukluk kun na? Ay! Liklikam ti gulo, buboy! Nangag ko ti balakad ni Sir Ken kay di Rabi! Apay namin na di ka pa ilagtuloy nga agad. May sakamat. Katulong ka lang. Ado ti gumawgawawa makadal. Ado ti gumawgawawa makadal nga maawan pagadal da. Ngamsika,
Adi mo problema ti pagadal mo. Apay adi ka agadal. Kat, apay si ka? Nakaturpos ka kade? Kasi ni hapon, Diyos. Nakaadal ka talaga, manang pipita? Luklukun naksa. Apay nga rod nga aging gana lang katulong kayo. Nagadal kayo. Tapno, makapagkatulong kayo. Nangag ko, ti panang bagbaga ni Pipita kini Boboy Constancia. Ngambaribar ti panagsungsung ba't ti anak mo? Sana katulad, tapno jak nangag tinagsaritaan da. Da. Iso asan mo nga ulitin pa'y gurgonyo. Oh, Napuskol kiti ti panagprupa da ya katulong Anya ti karbangan na amang bagbaga kini Boboy. sa nagaputa katulong, awanan karbangan na nga agsao. Kanyang diserbiting iwat na. Saan nagmanasursuronat? Gusto mati ko na ni Boboy. Nung nakapagadal ni Pipita, apay ang nagpatinggala katulong. San ka amawatan? Kas may sangay na. San mo ka di akayat ang nasaya ti pagtungpalan ti anak mo? Saan mo asaludsudan day ta kanyak? Anya kamutan. Pagbalbalinin nakakaslawan, bukod ko panurat. Talaga ba? Wala. Pag tinulungan tangaro na magbagaan ni Boboy. Uray saan mo nga ibaga kanyak? Tsaka mo ay atal aramidag. Naggadwa sa umon. Wala. Liklikan ko man ni Boboy ti makibarkada. Amang ano na ita ti pakaisagmakan na. Saan mo nga ipupok ti anak ta? Amumatan dagiti agtutubo ita. Wan. Amumatan na kitag tutubo. Ngam adamot na kiti naganak akasken ka. Apano'y nuyam ti anak na. Basol mo no maisagmak ti anak mo. Maawatam, Constancia. Makagurak man iti day tiyangin bagan kukunyo. Binigbigat na kindi. Napukaw laki di kaanas ko arumwar. Awan ngamin day tiya Pipita. Pipita! Ada ka ka di paila di ta kusina. Madam! Madam akagdal na laos. Itiglayan kayo maliti ka tiya? Kape tarupam. Isardang mo paila ti agdalos. Aday bagakan ka. Darasam! Wan, madam! Madam! Talaga ang nagdardaras kamat ngayon masinaga, Pipita. Among ka di, abasol mo ti panagsubang mi kinigorgonyo. Ha? Apay, madam? Katulong ka nga ginlalait. Anya nga minti karbangam amang bagbaga iti anak ko. Nagparangak lang arod iti asawak nga awan manaknakam nangam sika. Awan ti kastapang lip ko, madam. Saan kan ngagkalintagan pa'y? Katulong ka laang, mawatam. Wan, madam. Bye-bye amlatan ni Boboy. Uray, tanalaing ti asawak. Day talang ti ibagak. Panawan na kon. Ay, itemplaan nakman pa'y gayam iti kapay. Unay matlakit din ti panang pagibasit ni Madam Constancia kanyak. Kaputa katulong aklaan. Siyak ti pagpupungtutan man. Papasulan lang pa yung panagapad akin isan. Hay, saan anayin kalintigan ti panangungungat na kanyak? Apay na eh. Di namot may turut nga ungtan ti anak na. Awan sirdi ti kinaungat na. No di namot maisuro ti anak na. Agyaman na, tanawagan ka matlangan, babe. Ni Boboy. Sayang. Santa nakapagkita, hindi kalman. Sino nga tati kasarsarita na? Anya ti ko nang? Agungot ni manong mo. Agdengdengeg ako na ti saritaan. It no nakapagsarita kami mutan. Uray apagbiitlaan. Ay, Sige. Si Kanton ti mangawag kanya. sino nga tayo ti kasarsarita na? Uray asawaan ka, anya ti kunam. Babae? Sige nga rodan. Bye. Ay, babae lakit eh. Dako na naasawaan na. Di pa nagawat ko. Kasla pilpilitan naman
kita ta. Basta kayo mat a babae, Manang Pipita. Agin mamade. Sa mayat kayong tumot laang. Nay, anyat di magmagama ang bubay. Naguri ka. Kasta kami babae ko na. Siyempre nung agarim ka na kami, agpakipot kami mat tapno di panonoton ti agarim alalakaan kami laan. Dayjay kit din akabsat na ti makalapad. Nalipatan ng sakit din ti panang bugbog ko kinkwana. Takay man langan. Yan, nagsasawa kas lamok na sino di dakdakamatin na. Anya ka na. Kasla makawat ni Bobay. Nasayaan mo ta pinanawan na. Amang ano pagpupungtutan na mo ta kasi tinaanak. Nangeg ko, ti panang pabaen ni Konstansya ken Kapipita. Yakla nagsasaon, ang mga nuaga pa kami manan, kat sikat ipagikarwan na. Pasensya ka la kuman. Awanan yaman na dahil yan, sir. Nam kuma, amumutaan ni madam, di kalintaga kakatulong. Saan nakabasta o panlantan? Kita no kasano agasaritak to ni Konstansya. Mabit lang ay ni Konstansya, ang mga numangag na ti panagsarita takit maong tantadwa. Ay, saan naman kita mga tibag bagayo, sir? Kasana ka naka-loudspeaker? Nakanwaran, sir. Ni Boboy. Di manang magdan. Kalpasan na nakapagsarita dahil ti cellphone na, hindi nawagan na. Tiyak na ka ni ti babe. Babe? Babae? Huwag nga ka, sir. Saan mo't alalaki, di pa nagkunak ni kinasarita na. Kahit ko asawan, diya ka mo nga dagayam nobyan na. Basta, babe, magyawag na hindi kinasarita na, sir. Uray kasano bibita. Uray double-drobal ti anak ko. Amo na, ti aglailo kadag ti babae. Kasta mo ta talaga kahit. Kasi ti kunada, ang babae minamahal. Sige bibita, kasta bye. Bye. Nakasangpet gaya mo ni Alma, Major. Nabudbudaw man nga daydan. Mapintasanak lang para kini Boboy, Major, kat kablawang kamanan. Wan. Umayak inton malam. Kalpasan ti panagapog di ti opisina. Umayak makipangal daw? Sige nga ron, Mayor, sige nga ron. Sige. Bye. Naragsak ni Major. Nukasta. Masapol, amalukoy ko ni Boboy. Daddy, narabyan kayo asimang patita. Napan kayon samot nag-checks. Unya nag-chicks ngay bagbagam. Naggapuha kiti balay da Major. No makitam lakuman ni Almayta. Nakapudpudaw ken ad-ad daman na pibmintas. Makadlawak kada kayo. Naggapo kayo ijay itay aldaw. Nagsubli kayo pailaan? Da kayon samot akin kursonada. Mami! Kitaan nyo ni Tati. Papainayadan ng samot ni Alma. Anya papainayadan ti bagbagam Boboy. Siblukan na nga taan ni Alma nga Arman. Arman si kalaklakayan. Di ka lamabay ni ti anak mo. Anya nga minday tangay bagbagam ken ni mamim si Kaboboy. Ara-aramid dagdaytoy para ken ka loko. Piliton dak nga iasawa kin ni Alma, Daddy? Ay, saan kayo ang maawatan? Kunak no kayat yung agadalat? Tiyak amo iti da ito nga amang Boboy. Saan ati masakbayam ti pampanunutam? Ay, agtal na ka mamad, Konstansya. Pagkalmaam ta puso ken panunot mo. Anya ayat ti pagkitkitaam kanya ka gurgonyaw. Ay, basta denggenak. Denggendak nga gina.
balbali ko genak ni Boboy. Ni Daddy. Talaga man! Kurso na damlaunay ni Alma. Sa ipakat mo ti kinasutil mo. Kaya't ko ang makapaginasinag kayo kan Alma, tapno agbalin nga inspirasyon mo. Bare nga dapay regat mo nga gadal, mawatam ha. Diyak pa'y pagtagtagarian di Konstansya. Manipod di tayo nakaringak. Masurunak. Balik ko gandakit din nga gina. Imbis at tulungan na ka makisarita kini Boboy. Ho? Pipita! In ka dumawat kini Gorgonyo ti pakityenda. Na. Makilugan kan kini Boboy, ta dumagas kayo ijay tiyandaan. Na. Diya ka mo iti day talakay. Na. Sumron sa. Di nagpay kinasarita. Na. Nagpay kinita iti kalendaryo no kaabos winulanag. Ang hindi pagkikitahan na kanya. Kabulan-bulanan. Sir! Oh. Kung ano madam, kay pakitinda ka no? Hindi ah. Katno amuna mo ti pangalaan na. Naggadong arte. Sige, mabitlaan, Pipita. Manang Pipita, ang mga panunutan dagiti makakita kadata, ang nagkalugan iti kotse kat agnobyata. Talaga si Kabuboy nakasutsutil ka. Madamdaman ang mapantan iti tiyandaan. Sumurot ka pa ilang kanyak. Hindi sang naklatan iti batok ti tindaan. Sa baling nga ron ti pagnaanta. Di ka makauawat. Buboy, ti sumalsaruno ka dita. Agubortik sa, agminor ka kasi. Loko dagito yan. Salbag dagitoy. Sakit din ti karkariton da. Ni Ricky. Kunti binugbog ko ide. Ti kadwada ti jak malasin. Ay, Buboy, ano taramidan? Di naklapdan manang Pipita. Kabaulak dagitoy. Darupon da kon. Anay ko. Nagsakit ti si Bubukal abagik. Ay, unay laki din tinamay andakan ka, Boboy. No apay, ang nagtalag kalauna iti dadya ariki. Isuti ng isang makengga. Naimbaga, tada ni Pipita kat timulong, tapno saan ang nakarkado ko matinapasa makengga. Naimbaglaangan, tanapanunot ko nga ipakuyog kan ka ni Pipita. Ay, adamit lagayam serbi makatulong. Kasta ti bagamitan, Konstansya. Ngam na kauyuyong ka. Kasta una iti panang maltrato, miti katulong mo. Ngasla sa na tao, nagsasaw ka. Isungagyaman ka. Wanmat ngamin, mami. Ay, manang Pipita. Agyaman akyan ka, kababain. Saluyak kanya. Nasaya tamom. Si kamot nga man. Tarasudos ka launay. Nagdadakkel pa iti pagbagida giti sinangom kindi nakas kalakalalay ha. Subaya. Dakkel mo't tibagik. Mabainak ka talaga. No asawa ka manang Pipita. Pakaibabain at tasikapit tinang isalakan kanya. Anya nga asawa ti ibagbagam, Boboy. Ay, kasla di mo ang amutanak mo, Konstansya. Si ka nga ina, kaslasan mo ang amutanak mo. Ulitag manan. Agyaman kayo, kani Pipita. Kan denggam na itong ibagak, Boboy. Agbaliw kan. Wan, Daddy. Jak pa'y kaya ti madedbol. Ikli ka nga mintiriribok, Buboy. Ay, mabit lagayam, Daddy. Naamuan ka din ni Alma tinapasamak kanyak. Ay na, ad mabain akon. Agpakita aktulangin kun kuana inton malaingan akon. Itaan dere miti nagibusan iti istorya nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumaradong nga pan nakigasam-gasat. Tuy bida tayo ani Super Pepita. Sa pailang pumata naniliwa kayo pabayad kita ito nga drama. Tapos daw makaiba ay tiraksak ken liliwa dagiti kapadasan. Tuy bida tayo. Intan sumaran naman di mo ko manipipata di tag-like ken at subscribe. Ken pakishare met time dito nga video tayo. Agyaman na kata kayo amin nga nakipagdingeg.